Salam amma ba'd. Kuzi watukufu watani ya Maislamu Komori ranimlo ndani ranimlo bonze holiho de zilio ti iromiwa ni wandura hadisi wambani mjudizeni utukufu wa hanyu ekaunuti unafiki shakweli ngaranzao enti hatu ikejeze enti umezi ulawe udalilifu ulawe rikena toma ya yahowana rienshi jawana damu hamaji hamwenje hashahula hauno hezen wezozonti pia ujo kamumade ya hundane na zihiro ujo zaya ya shindia somese mwana ujo dulumiwa ya hundane ne haki ya hezen wezo pia zichongeza kartu jaudaza rado ono wa Komori wa hundana neze tabu wakodezi wa hundao Oskwalelo wajiri jarima hamara ya saya ya twabibu ya lijirisa harumenti ya Komori na mwana mtiti besemu mjaezi ya kamade ya balua hendo ha twabibu da zilandugo mabiani habaleze mbio hende hamrenge hampasua harudi hamfumu hambeha habeha samba hende hafanya operasyon tena emana uo hafariki Gamonao toi ntujwa ya aulilwanda hobibahe zinde zitwabia ziliyo borsona mahakama abonge abo ngamina risala muhimu na message muhimu nanzoni zibeshe ba ramba eka mana nyuhongu melwa ahungu meze nyile abonge video wabaki udoloza ezentizi jebasa wa yabaki Komori abo hutukufu wa hanyu ngamjommeani nusu dakika haina mru ya veshe mru manzani wahe hau haina mru wako ilazimu ya dunge direkte inu kaula zimu iti shileda kamigomiraru na direkte za hangu za ujua utimizi lera zili shai mesaji na juanzani behewanu nja juanza itimizi kamigomiraru auka yuri sala na mbwani behebasi na wake na uka muhimu hoka ni nike mle jodi habari watukufu 30 secondi bese rijohanisa zi habari muhimu rakanzari zitekeleze bantu hutukufu hano haina mrulo na mrumanzani wahe na mbeshe message awia ipartage Trente secondi basi watukufu Naam, kwezi watukufu amadunga ripe hao omhono watanga haruma fami ya mjaizika yao wazali wa mnamwana ya tutimizi mahamili mana uo watukufu akamade habewa holopitali tamba bese yaka umangala mse Dr. Isa Sule na zilandugo mwambiana atamda jobo holopitali
awamkaze siromu kwa tujua we mdulo na diabetes kwa tujua kwa tufanya analizi kwa tuenda yangali nazila pia abunga bida kazo siromu ba ndo wanzo mapesa mduo mwana uo hende harengo abange bida fanya operasyon bali no amapali jau wampasua kwa jaunda hindu warudi wabaya ngabo ambao ari tayo kupiri ntujua ezajiri hindi wamba na beze abewa samba wawa bewa ende warudi ba wampasua mwana uo hafariko usiku wa lelo. Mwenyezi Mungu na mrehemu yasubirishe familia hahe ya janlie bana do msiba unu wa hundani na khair. Allahumma amin. Shanga nyina haki ni matwabibu wa Komori, nganyina haki ni majeshi wa Komori, nganyina haki ni marahitwa ni wezi ni wandu mdeturne weze maliza wa Komori baka bati mahakama. Kabati mahakama izo mengo ni mweza tuongeza elebe ya laho wandu walo meki watu ulibeta habu ya wandu shao wa Komori wa isangu wa juwao o witi ya ukawanua nadamu wabira haya wanua nadamu witi shale lukuta tuenda wali warenge maliza wandu na tahabu za wandu na malizo urongozi wa hata mdake kahisi ya ukanamani mdumshe edobi mdumshe ya jo lolo ayanikiwa pa mkono shahara na kidanina izo pia yake ya tukubali bato jamuri ya rengedeza hebasi ya todas ongeyabo na mdojua wanwaza ya mdojua banyoto jishangaza uka hatoka bano ajihundunge jau hatore majau hatoreli hajau nyonto jishangaza na banu Mwenyezi Mungu wa halaba harengemia hadi haina mdu ya dhulumiwa tukansari mwambiani wodo pande huu ejuma ya juzi ibiri ngabo wandu wakaonesa reza sikartsa fitina sikartsa indinisi singardunga ongarjo mdhedara kila mdetse ndabo na mdetse ndabo yakanga mdhi hawazalida raki abo kabati wandu pia ni mbaso jamba ngari mdhi hawe kaina rege jawo sikari hawazalida raki sikartsa haba sikartufanya jao haina fudu jo swale juma satanu uomna haramu mnafiki uomru abudu azali na mapesa جو سواليزي جمعة بهم لا طاعة المخلوق في معصية الخالق إنه جو سوالي جمعة إلي رايا زالي ومرو عبودو ما بسا عمرو عبودو أزالي وعبودو يزي أنتو عدو بحيزي وإلي بيالا عمدي دوني wane جمع شاني مفوندي aunyi mabanyi mahatuibu aunyi nyi baba nungapo mahatuibu ko moribo ko autorengwa famisha ko rengwa maarifa na uramuko kamnaweda mwishilie azali mdeti izo Mwenyezi Mungu na mtume wa janisu kamnawujwa wishilie azali mdeti izo Mwenyezi Mungu na mtume wa janisu abonge mumparonibu wa Komori mdo angalia haina fundi jamba sisi kartusa habaya kartusa fitina kartusa jau wamnaharamu mnafiki waabudu mapesa waabudu wezi wamruru azali shawakatura Mwenyezi Mungu abonga sidakoro kozi watukufu ujo salelera azali yanzao shaka tusalelera Mwenyezi Mungu ya hamba kane jumana mwedena kabula salishango de ambe kana na rirenti rifanyizo rifanyao bemfomozi karjo kanza rekilibro na risalina kabula kabatu ambia azali kabaza ibane zilera zinema tozo ngeze mfomozi indi bofundi bo hatuibu emana utozo ngeze mfombili indi shabu tukanza uzengeze juma wandu wake kwende na kabula msirini haina fundi tojo swalize lera ya lazimu wamna haramu mnafiki wa Komori msikiri mlaja nari ya bikadha shamba yukiricha waudu wandu warumilwa waje wafanya unafiki zandani yode halama ya uka abo Komori ko uti mafundi eka kweli mafundi wanu kwa agenda hinye pia wasubuti warongoza azali ya ukaba no kutaka urangensi njo udo shanje swala na tumuna hindini ndabo wa Komori wao ambao wanzo majina mwenje izo ndizo uzisiyo wa Komori wanzo majina mwenje basi ulaobo hariwende saho bakuja uziswa hindu bomweza shonka izo dizo zamando rakaanza rimjulizeni bwa tukufu ezabili ngamu ndongozeni nyima domana wa siasa gelazimio azalia lawe haraka na abonga mjoka mjipanga mchemwede marume gelazimio azalia lawe haraka nijua gelazimio sambia fungulwa badeke banu nyiwa nafiki nga mwanzo mdotele sibeja ukasamba fungwa
shele raija bo wa Komori ya ukasambia lao bahanu yaliyo. Ele raija ya ukangela zimio haina fundi wadoso meseshe jihadi neze haki mratire mbekati Mwenyezi Mungu atakhsha nas wallah kwa antakhsha ezeno gezo pia nganzawe ike o wakate usaucha gela zimio bo watukufu o shababi na mrambuwe ya ukayanda bu Mwenyezi Mungu ajo mdemani yabo wallahi ngamjo ujitwa kamjo hambezi ya laitani zambo harumi Qur'ani ya laitani lam attakhidha fulan khalil maskin ewe itika udunga mwanza shunga wini rende na tukasidungu raji ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idhin la yu'adhibu adabahu ahad eze no wezo pia ngamjo ujitwa kaka mjaju hama shenkezo wanyanyanyi makombo wazenti wajamaji na mwenje na msomo eni ujo jawe ya jokana ekatso fanya betizi banu abo basi ngamona wizo azulina ya renka wala silusu kana hibima ya jake Faransa kana ubira mala bojo ubira mrutena au kaini mbushi ujo mona kujo muwa yafe izodo mwiso wa hobo azali na fatihunu wana ha kufikiringa mjo uja Faransa mjemdo zungulia hunu arumweze mashuhuli ne zongo za hatu zongo marirende abo azali daunu wana hao abo ngenga mwambioni banu wa Komori ngamjitarisha oba omfumo ujao enti ya Komori ngebiyo ikena raisi mraji yaboka nyawo batukufu omfumo ujao unu ngelazimio Komori ikena raisi mraji bi idhnillahi alkarim sha izonge zijao hahazi abo ngenyi madhamana wa siasa alhamdulillah tifumbuli wa mdu shanga mjo mvumbu wa secretman ngamjo hadisi la mina ya Isaya jitolea nambie mafundi mwabaga msome sao ebanu kamtuona uka mwangamia hautuanza mfanye kuru hula mtondole mnadiero hula mwede batwalize hula mliko mnadiero mwangamia zabari wa mshahara mgumba bititi ya abo watukufu gelazimio aina mdu wa siasa yaambio wandu wahe ya ukana utina haya mbironya gelazimio wandu wa sopareni jezenti zindu aji haina mdu naone parti yahe haina mdu naone bavu yahe rijori sopareni kamtuda ili ya dini kamtuda ili ya dunia kamtuda ili yabo mwagoheze voti kamtuda ili yabo mtona maji mtona mweche yabo ngafikiro kakuli wandu wa siasa unyi wanafiki kesa fara lelo ino mabanyi maisilamu usilamu utushelwa usilamu ngwanzo upulwa azali ngwanzo yakaze zilera yanzao wandu waswalelera yanzao chatilezelera Mwenyezi Mungu na mtume wa hamba baseke mdaza nyi mafundi abonyi wanafiki kwa baza ranti wende wangali bwa kumwe wamba ngwanzo maji ngwanzo mweje ngwanzo msomo ngwanzo unono ngwanzo makaba uretse swala iyo de amadu na kanzani mwambieni abonyi wandu wa siasa ranyi mlo ndani yani mlo bonzi ke safara lelo kamjao ne mabani hanyu no wana wao haina mdu ya to mbabi ya doniyo au ya bunguza mbabi ya doniyo ya sisa wandu pareni wanu tibure msushuru fanya nungo ebanu mdu haka gouverneur haka ministeri haka député haka ambassadeur haka katushindo hunda grupu ya wandu ya uka wandu wanumido wa maîtrise ketamba wafanye bahaula melinde fanye cha urambua shabasi basi abasa Abdou Soefu angalio wamba jini za sumani saadi na wao pia mzimba tibura na mzimba ba msisi wandu pareni mwenesokeza ngongeze ndo dai bomzi wandu waelewa dasondo pareni entibare wa vote ba jokazi la tivoti uronse do jamba kana ngo do assemblée odari daily basika jajo kanga bo assemblée ke jeda mbago assemblée wa maindini wa poza moti haina fundi na bio wandu kana bahiye za mbazi jiri leonge jo jiri shantina buswaliza juma elera zali yanzao kenga mswalizo ngamjo swalize lera Mwenyezi Mungu yahamba abonyi wandu wa siasa emiadi yangu da minya ido mfumo uchao
Emiadi hangu da mina nyido mfumo ujao nyi wandu wa siasa. Gebidi wandu wa sopareni. Mulawa, mfungwa, mtola monti juu, mboha voti, kabati maji, kabati mwenji, kabati msomo. Na mdaili ndoko nzima yabo, na yoke na mdaili waha hanya mdeaje Facebook. Iyo ngedaili wao, hafon, hamjitoleyo. Nima fundi, nima katu, nima mufti. Na mbeze mtowe bayani. Na mtowe deklarasyon avaya hejuma ya ukana e swalangere je yolera ya kaya. Wati jemruba na jarambi ya ukana si ingar swaliyo rishilie izo azali ya hamba si kartusa hafitina ba uo mnaharamu wabudu azali na mapesa. Emrijama na jamba si kartusa hafitina si kartusa hajau wa mnaharamu wabudu azali na mapesa shawoti mru wabudu Mwenyezi Mungu. Na mambe ya ukana au mjemjene eze ondri au ze dwaruri za ukamdeplase swada idoka saa 8 na safukare iko oliwa saa 6 na mjemtowe hoja impermete oni mkubali ya uka eswalange charge wao elera ya lazima abonge hapo wandu wasopare no wanzo wale pahido mwenye baraka utangaleo haiko mali kamili angaleo watu jini angaleo itandabu fahami ele arifu angalia daone parta angaleo wandu walomba jini doktori zile angalia wandu walomba jini haina mdia beshele bavula hemba hiro usuma bidwana angalia wadoba ambao na mkazina wao shamda sijeba nteneze ntizalele zino anu abasa kabati za utetezi mwana msho hatuto ya Jahul Fatima mzee Saidi daene lebea da hangu singa reda ya ambasadisi isi shayunga nzo ike zilo hula zidi hi watu zilo hunu zidi hi Nima fundi na mwabie mnazali ya ziye decision yahe baika jabuziswa nuko za swali za danike la kumdini kumali ya dini yengene dini ya henga sine dini ya hatu ya hengu ambuduze nyohane zinyamba ne zitikri sisi karabudio Mwenyezi Mungu wakomeni ngwanzo maji ngwanzo mwenje ngwanzo msomo ngwanzo unono ngwanzo mahakama kazali katishile fanya hizo jangwa nzo ya njie swala banyinyi mdamba sisi kariste hiyo Karjura mwa ukamoro ninga abo kadhi ngabo mufti ngabo makatibu ahubanu wanua mezi basi ahubanu wanua mezi she safara lilo induka bati fundi bati jam naharamu banu bati jam naharamu bana jamba singar shida wazali si jawa sikar tsafitina borade amani mimi tifanya shanja kaubenza ashe ngojo jwa ukakwende bana banu brakwamba afanya katruwenza iyono yaho waweche ya ukamba mide na muwa gwazo vuke shao cha mrenge maisira muwambe haba chao anafumu marore namna hiyo hato ngabo mafundu walo azali wambe embabe alo inuka na usubuti nekena izo rarenda amunge bati jamna haramu bana asubuta jariteze ya uka ayo dini kiamba chao matabika tamba yo kiri chao bawo mna haramu wabudu mapesa na azalisha wote mna haramu wabudu Mwenyezi Mungu wote mna wabudu Mwenyezi Mungu kamna ujamdote zera nyina sibano banu timabia nuko era hari jajo madini hunu renderi kezenti zori somwe dini ya Kiislamu ke dini ke isi Jamiatul Azhar Sharifu Misri awe jingi do yo chukwa wisom shabo kaskati ndongo te kamdra lelende vwa umda bala mama chuba atakabwe kala taala nganta wizo ambao uhisi ukema na mauna wahafu na mwana wa 18 mois ngodo afanya operation ni docteur watina ukayarambue yarudia mbe wasaya ndiye mpasuwe ya mueafe na mwana wa 18 mois mezi 18 wana haramu wa ikabidike wafupirize madoktori weza shokombe se wakama ngaondu wafira na yuata na unwavinyo hata ili mbraja mbage doktera wajoma sugo uwa wana yasu hifu wanuka mina wana mshuangu para Fatima Saidi Abudu mshahidi ila wakufanya operasyon mwali ya ula hafu basi rero de pila muna mrehemu wana haramu wanu wa kontina hata wajo wana mru mkaza siromu wajua wengena wade hindi engo juo genge edamu ya hiyo hindi engo juo gena sukari ngena hindi mkaza siromu yakati yoko tufanye faktura rikaza siromu ziuzidi wana haramu watona tamba imani wana haramu wanu pia wangamizo wanu pia na foina hapa pasha mtu shabanu uono shabanu ufu shabanu uhomo huja haina tobibu ele jishenzi la hele puru kuilo lilo bagilo ne lapitali wadadunga nda we kadonja siasa otona mama wa shenzo ndo makana ari asijia seri sijimshenzi do bya kadonja siasa
ikaronja siasa da ya serikali tushindo ziamba bahina mtataha ya ukana nime mtu amroboti juban nende sanku basi ndo mzilenda wako muri banu safapa ilo daba la mati la ukala pitali itona mwenje la pitali itona scanner la pitali itona IRM itona hindru ekatine sendiliza marahe muswame yabo basi ilo daba ndani bila chukua na bongo mbaba mshenzi wa mbaba huo aina usiku kutware kama gari amfio ipashia enda izungulia hiyo katoma bomba ile baba ngo tabi hobana shaina ya pitali saini yarege macha mfio ko wafiro yuacha kaze ila pitali saini kwa gasi ya ile pitali saini ila pitali saini ngaida chindu na roho la pitali ndai bitona mwenje la pitali itona dar la pitali itona sitanda la pitali itona roho jeldo magari ifanya haziba hari mbaba hina mtatano kwa hibaze mali satu shanga na haki ngena haki boko muri ko uti mrumme encore une fois ko muri ko uti mrumme bahinga mwambioni banu watijom na haramu banu abalande fuacha bana charambia ukana ini ukiri ina jeshe na kidini banga mona ngabo sherita inu atije nyambeni sijiro dobi ngamwe na mopara bajira fili woy moja moti ya rorma sije za mafiti sheni ya tije nyambeni sijiro dawapi namtekele ban ngamwe za sije d'actualité zilio ngamona wa hifa ngamona wa fungwao ngamona wa tolo mahasika mona souffrance ya hokori o silamu hunu ngabo ambao ad-din wal ibada edini ngabo al muamalat ni ibada emana mtu uzisa o ndo wa hifa mapara bajira fila jambe banu zinu jezini majama uziseri ibane liwa tu no ndo fungwa bure ne dhuluma ne shirke ebani zinu comme ezo su jezini mana mtu uzisa bajira fila emta kakaile hanani banyu ma wahabisti ma shia ndevu uneleza shia shamba hiyo na mtaka mtuko wa ndo mama fiti banu na mwambie soko silio na mtemwele sasa sisi adhulma leo ngari hadisio dhuluma leo ngari hadisio liwatu leo ngari hadisio ulevi leo ngari hadisio zedi sandro fanya je des sujets ils intéressent kwa mori al-qatl al-kaba'ir Zabari mtu mtuona kana jiconcentre hunu mtu parando majamamba ma wahabisti ma sufi ma indeni amba yakiri Abdul Wahabi na dobi jona humina da hubi enda bulo ulona kwa madiso basi juma kiamba hindi yazali na droit et daruri ilio hindi ya ukale déplacer juma dobu kufanya hazi komodi emana mtu ambia yazali ukabana kanga botufanya hazi da bomu na haramu tungo upasha mvio tungo onda yono cha hunu bo anafika mati mana mtu mwabia hindi yakana ebasira fili emana mtu ongoza mjomba hoze ndo yamba hindi mamuzisi aruma dhulm yoma muhimu ya dhulm ya toweze aya ya mdia saidi ya dhalimu na mdia fumbari ya dhalimu na yusu ntipi emana mtu subiti mamba uso hindi mahaba emana kama mtu fanya cha urtase bo shene nyapeni na sijiro do binado kama mtu fanya cha urtase na droitane emana mtu expose situation ilo komorido ngamto wana tahali jiri mwana ezeteleza ulebe guzeleza do bama wasinema na maitene Abdul Wahabi na sijiro do biwa nga sina jana uda hubi Abdul Wahabi mtu habe sana kwa sijiro matuju yapo eli watu yo ulevi wa ufiraji sana kwa sili yopi taja mtu renda ndo sinema banu ebanu mpulani ya sana obani nisheni ya sali bayo jasheni ya mdobi wandu aba uso hunu kwa mchukua na mwabe wandu ebasira fidi wa kama na mtu mwisokana banu paro amba ukana eni jowa usufa jadi ngo chobala shone ndo wa makamisi ngewa usufa jadi ya wa ngewa ya wafira o ngeze mali ya ziturno ngaboje na muze maswala madaya bakaidi yera hanani msijaba tena mtu mdo abakanka bukasa cha bakar jo boy kotemba emasheni ya mafiti ya yuyo baba ni izori zora zambia mdobi wo yiyo na mwenda dabdala dobi o ndo makali ya wabasa wadu wakadona wadu chiuna zibade kwa ngo zodi ya chi ele patole no msatata sheni eni mwanzaki ndo dabana na shendo ko zirati wakati batando ora ba usonga mupendo bado furo wandu aruma kuza mafiti zete bate emana mtufata sheni libre de komori indibo ba wakati o muwebo jini bado ko tobeza waisisi tengere de para kana basira fila jadamba ma wahabist wanda kamisa tu anga kamisa tira wewe basira fil daone de bia daona mjomba wao kamisa ti wewe wenyi masoma mtu switi mabesa kweli tedamba Abdul Wahabist araso mziyo majana maili za Abdul Wahab Hani tena ya jatamba makauli maili ya sharabu na shizinga tena kama na kinakili banu haina rongonga za mtu ya kilifanya haziranzi kwamba utilapize mtu kwa jomba hora hitu kwamba maja sukari ya kono kejo utongeza udangu kwa jomba mbele bange lijo hutubu we mizi urudi uone wandu mzima uone wandu 10
Awi yo de kiasi, yo de ijma, yo de akli nganja kilifanyazi. Wede bela mati otochona mjomba hawa wandu afungu wandu harega enti hatwa iva mshenzi. Wandu bako yuhungu tofra kutuma biyakana bomjou. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Waquduha an-nasu wal hijara. Alayha malaikatun ghiladun shidadu. Wa amrisha manayu. Wa amrisha mjomba hao. Unikwa hasi watu waliwabure banatao baba jirafili wewe. Wewe mekoni mwandu wakao lazimu wabeindi. Banua mangonga inesko. Haina mahala zali ya liongo tomdi hanga wihongo tozuguwa na maulida. Izo nabo uko libo watukufu. Wengo libo bure. Hajato msade mumali. Wamali kwa tina hajane mwana mshwa ya tola ba wa zori tourna tia 2026 ataba sa kwa jalisa kampani kwa tuju wando biuto kaida mumali. Wamba unome wao inesko. Haina mahala balo maulida unande hajazali ngo tozunguwa. Azali tu ngombo andwa kenti waswali wafanya hazi atabo ngaudo waswali juma na weka tubaki beti salama ya shanguto juangu wakati nguto bitaruma mvio wa mduga dawe na anafunga mwanzo mwambie wa Komori wakenti wado swali ba nyinyi mpasheza vyo mwenda mwalenga ujawu hadalo ukauvazi wa ngare azali Belgique bari ngwanza wanika mdujo sove azali osahula abaraba ne meza shagada na kazani mnike na kabina fatihu ekazali ngula ubizo likafatihu wabia mtawendeza afunga kodo bella mafuta ramada obo betrafili alba ngo kauja upararu masheni ya mavara je kensani la makana edini lazima jai edini lazima jai tawendeza banu o mebe baneka kamina kado bya nibidini kasali we wallahi ya riwe nuri wanafiki wanupi ni matuyan enga kamina kado ti ibidini ili kasali wa riwe nuri o wenza shonga wanupi wanafiki wallahi Shambo aba kusomesa kwa Mwenyezi Mungu ngoto ndo rifumbulia Mwenyezi wakafundu para Dr. Mahmoud Shabani haba marhala ila baladin yuraqu fihi ad-dima wa yatahaddathu an as-salati waz-zakat fahuwa kha'in fi dinillah. Quiconque qui se trouve dans un pays où il coule le sang des musulmans ou le sang et qu'il est en train de parler de la prière des zakat, c'est un traître, c'est un hypocrite. Haina mahala wati hao damu. Mriende ya kensi ya doamba kana sala zaka. Bahilo jina fiki. Alafu wanoke wanduwa unawafu. Eli watu ilobo tiju yao. Ewane kamtiere wakabo Mwenyezi Mungu ntujwa sabari ya tuwa ngamiza komori. Mwenyezi Mungu kabidi wallahi ngamiza komori. Wako ema dhambi wanduwa kawangamizi wa ilo dhambi tima. Wanu wali watu nruvu. Wanu wabudio maswana maruvu waangamizi wanu wali watu nruvu waangamizi wanu levi mruvu wanu shiriki nruvu wanu dhambi zima roka waangamizi enyi mafundo Komori ganja yabuga mona ndugu watu ulawo hifabure yode le dhambi na mando banda shirki wanu wa shiriki watu wabudu majini na Yohana masahiri na urumira na jaw wanu warengo watu ngo ufanywa lu watu yabo wanu watu ngo muhibiwa yabo Nrabo zinji niyambi uidzi kabati no ngombi zitwe yapo na bumishi harume Qur'ani de Qur'ani yo kamna utambe madhabi kata ejijabwa tanganza yanjiye baada hizo Mwenyezi Mungu na mtume wa hamba yatungeza ya teta wonyuru payasa Mwenyezi Mungu hamba ukana wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha alqawlu fadammarnaha tadmira tadmir yo destruction وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بذنوب عباده خبيرا بصيرا حين mnaichomba utobelane vata mata banaja kanti gebidio rombe mabi na nyimba za sheni za mavara raelewana ya ukana ni sheni na ngabo de bandiro zilio za usu e societe komorienne ekeka mtsupara wandu wajawoni seze raiza hao harumeze ngo zilio bontitu hatu ngamjo uchito wallahi abareke ngambaki magahunu shamimi ngamfikiriyo ezede kamar dini duzu arone sambabi zanrogo shatwala gondolelo wede warenge ele wizi la majanvi wajango afanyo indini ekafari hamba oho kontri parler kontri maji abo kajata majoha unyimati bomshenzi da ono wa hupo emabani wango ayungo afanyo haziba udofiro utino credit udo ambari wango le circle boda balamati Abdou Nassir Omituje Olamba de chef de protocole ya Zali en FIF
Twahiri wori somo batima. E grupo yo pia kabatim ria weje subiti anteze. Geju sebo purun kumsiru. Bo imbecili jeuda bakana. Ya ba hasama just Unyida oni utine kile ne yahuni kele gari udungo ukashofera udungo utoke mwa totobe program. Shawe Karimu Bakari. Jozi wamba ku ti journalist na botinda wa weche. Uja udumbia wata kwanga wanangu wanzo uwalede. Ubuliwa uja wasango endata hemba mrubo musemba zamasu ala mrulo na akili mrulo dhoma na mrulo jozi birao. Sha utikenzo zia na mrujo mwana ujo kenzo na mbangu musema suala. Ba wana hatu wana warizali yao ikoni kartuanza wajuhe haramu lokana baraka. Jizi wano wandu kwa na uhambia. Wandu wachawa humilia wala juzi. Sasa sisi rishie idhini ya imamu wazali karudunga zanogo raisi ya tukanza. Watujawa huemba telefoni wado ilata. Sheikh mhum misiru upara Sheikh Sharawi hamba. Idha lam taqulu qawla al-haq fala tasfiq bil batil. Eka kutula mwambi za kweli shauti dole meyako tiwando mafiti. Awingia mwambioni bosheni ya inyambeni. Kaka mtu para mriabo majama muzisa. Mgu hambaje mtume hambaje ne swala yinu. Eshatengeza mwanzo mpuwe swala hindi. Dharuri ya haja hindi. Udhuruli hindi. Na muhiba mtuamani malali. Mtije musa suishi. Ufira julo bonti jubano. Baunu mkinuri baliye. Ulevi ulo bonti jubano. Widi ulo bonti jubano. Ezeto bia zaki shenzi zifanyo wao ne meki. Zakina haramu zifanyo wao ne soneleki. Widi ufanyo wao ne domeni. Widi ufanyo wao ne ze empo. Widi ufanyo wao no la duani. Widi ufanyo wao no aeroporo. Widi ufanyo wao ne mamwe. Widi ufanyo wao ni tijida wapi. Wenza shoka wao pia ina director yudu hapo kutombra ni nubu itida na nkabasi. Watina ukangwa yu watu ngo ufirana. Wasida wao na mbilwa jane. Ntodore manishofu jana. Inna lillahi inna ilaihi rajiun. Inna lillahi washida ho wanu nambwa ujana ukari wanu walanda o karishirwa ni mdotu kukana mnuga na we mjomba we directori modaho ni mtuenda hurubala bahende ngutotafanyiwa mtume mhama alafu kabati mrurelo ya heanda buya Mwenyezi Mungu ikayilo dubabu ebana inga Mwenyezi Mungu doma kabisa ni dobia juja msoveni jena mna hambaru masurati al-mulk قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم كنت توبيا كافر أو نجي كم مبيوني بان يوكانا نجي ضروري نيوان روسيا سارزي بارتين كورزي انتيتي نجي ضروري haraka aina nruangali wanro hao bange lazimio mfumo ujao azalia tike yao biidhnillahi alkarim ngiyo ضروري ni mafundi wa Komori ngamjoji jwe safara lelo ni mafundi wa Komori ngelazimio mbeze haraka. Lelo ngelazimio ni mafundi mjideklare rantide abasa. Beka ni mafumufti nyinyi na ni makadhi. Mjamwamba sikartu safiti na garanto jao. Garjo uruhusi yabo ngamjoju hawri mpene ngamjoju chandro mpane zitwa yabo. Banu kartuteza wanabagane ndo dasina gari ndo aruma jihadi bana abasa. Makafiri ambao wanu makafiri wabushi kwa suju hawafanye hizo maisira mwabidi wafanye batudaze rido pashido namna hiyo kartuteza banda sina mtu tena rege ubaidi lewa kana pare msaidie chindu chile fili tona haya litona ro wabero kwa idiba ubaidi ena msaidi elinda badali bilichoka kukati duneshidi ya daba la jindu amadilo litona haya litona ende kensil tena besenta abuna karaka mtuda mro walona roho watu wakanga basotsa ha ubeid walona roho watu wakanga basotsa ha utonenda uregele kulo shari la maweni ilo jaweli kasala besenta abweje jali la purukula la maweni tena lilo Angleterre likamba chao bana mara uto bonda wao na haramu wao mwenje wao na director mzima wao mwenje abajamba uda wanako muri tuchungwa tambi hao wanazifa kuturengi gizo halibo wabadia wenda au mapapa ni wenda wao na haramu udo yabo uda wanako muri wangamia kabati majibano emabido tanu wabira wasola duani uka ema numhanti uka na majeviedo ajo mangalia neze factory marema uzino ondo aeroporo ina one director wao natoto do na bali chile filo bayo wakati ulifikiri kati alishina nduko saa watado wenza shoka nduko kantu alishina wobeid ha ina katsole na ureke na haramu weja yenye wantu yapo na
mtayo walona roho walona tomana walona haya walona kili watu kwa hizo wajibu katuna na mrenga ya masara na wenza shonga wana aya zese detizo zandi sana mjahuni Banu mfema tu kamtina akili mwaona kana wabushi wamba na mjahuni avia nao mwisho wabushi wamba na mnai mwisho kamera wamba na mjahuni ratiba diaspora bari bando chayi honga mkamjozi ngamanyi abako kamna ndo abantu bolala onye senyu bakari to ziranka onye magari kwa chorenga abaka mjona bode bado no mabareni ine njeni baratu na bakredi enye daibi ewatiro ulo mmade utonda na pitali ewatiro utonda mwenje ewatiro utonda maji bani anu machindi waona demwan anakera mjahuni jaru anakera mjahuni jaruan ekutona kami na mwenje kami na gari kami na nganga mvayo ngamloga mno todo kwa kila benamna yonu bado wasama ndani unaandwa usani nyika mtuombele hadi wabanguna mlibeni ndo baba ngati kozao abasasa nyika mdo bado ndo makafiri ona hanyu wale kwa tsofiro abono ni somfiyo ndo ndo changu dai ndo katomba mnyezi mbuda mlibeni ndo gari wafanya ndo changu kiti ndo kwa kila baba ya kagena mtauni mtukoro kwa kibatui kamni kwa ralijana kamreke mwenda mwabuna papara kimahala mwabuna mbamsimanuka mamarati yana kamtokira dimjumda chadon kwa kila babana leo kamtoko zoe mafundi ni wandu wa siasa karimwambia ulibanu wallahi la adimu sisi mtiro na kangari jawana karongo kwa banu basi karifanyo hazi singarifanyo hazi kamunyi baraka daone grupu ya haho babdi soye fubo Hamidu Burhani kamtajwa ni mdiao na region ya heyabo ya toa mbahi njubanu ya saidi watoto wao raswale juma ile na Mwenyezi Mungu ya haba na mtume razia ukana lileme wa uredo sinema banu wanatu watola mhazini pia na mchwe baka ndo hazini lelo na mchwe mwede hazini ezjo jiri leo basi wallah ta wallah le wallahi billahi kami imitifuku amjokanga wako muri wenji walo ndani no walo ponzi wallahi ranzi hale watu ngamba kana sikarna wamino wandu akabo wandu rotensi hiyo uchiparchora bya rudinga mdu yabo bakari jotso wani rada rifi chaskarna ujari urejeze wao ikali nage abo munyi baraka daone group ya balmino kufumbua hauka weme ngoni mwandu walo na wandu yabo da weze fahami yeze mamadu yeze achafisa sana hamadi yeze waunyoti pia nyido mambaka nyina partiku nyido mdo na wandu mtidaze abo babu ha wandu banu ni mdo arumo monoposhoni awanja madene ni banu jarni kwa wandu super njomba kanyide mdega wensi hiyo bwako mori zinunyi shahidi ngwa ishia ngwa na uzuru mwambia oni banu shakena ukirike nti yongyo yabo jeshi la wandu kume wambongo wa firao ikeka mtushinda mama baba isa mafanya ba strategy yabo na msise wandu la sisi uno shaiti leo sisi hangu ngamanzo mraji ya tia mfanyidia nize no kwa fumjo mabega mdo mavoti nyonti pia banunyi ba kandida malaho bala banika tabidi mte candidature sen diwandu malar mweze voti zila juzi katabidi mwede sen na wao jingo ndo tumdo mani mwede enga mwede bako kembo hanyika mshidu fanya rogo alafu nirudini ile jesa za mafundi mafundi na mbezar kam jideklare avaya he ya ho wane juma na mbeze mjideklare nyima hatuibu ya uka ngarejeza we swale ile ra lazima eni mrujo swalize ile ra azali ya hamba uomna haramu wabudu azali na mapesa shakabati dwaruri komori kabati dwaruri komori kabati onduri komori kabati urgence komori ya ukeswala rendera iswali lera kadhabanga sina rukokata ekega bomdo baki afanya hazi demna haramu wo ya rengensi hiyo ya baki beiti salam ya juwe za lazima tufanye shawa katwangu to bitaru mavio yele mapati na nabuzunguli wala kaja rengensi hiyo ya jado angala ruko za swala wakomori kwanzo maji kwanzo mwenje kwanzo msomo kwanzo nono kwanzo mahakama ni mafundo wao wana zio ni wa university ni wazazi wao wana wao attention wana wao tawaunga mmaona wao e comportement wao niyo na mmono wana hanyo namna wazina harumwe majaliko watungo mvinyo kwa tuko zina ama mabahaya la sum wacha leo mwanama mtukufuta wa hujabu Muhammad lahiri haina wandu na wangalie ba ni ujojitolea abantu bahinga modo na kefidi ambi ya Umar Amirali wahefalikia masibwa
ya kordone bamanza ngabo makazilio ngabo wamezi shangabo mashujaa na nyinyo pia yabo ngabo parti ya wanyanyanyi waisa wajitoa fidia nide wa karibu na mirororo haraka rijue bange lazimwe mna haramu wa mfumo ujawa yatike yabo biidhnillah karim mna haramu wenge bidio mfumo ujawa yatike yabo abonge watukufu ezensi sisa zijikomboa na zindri mabiani attention zinti mabiani si mabiani sha manahe ya tuelewa ya ukana ezensi zinu pia zisa zirambo ya ukana ça va pas azali weiranti hali hakaufikiri haina jojiri ngujenda Emirati hawiyende Maroko au yende Arabie Saoudite izo lezenti azali anda negocier engema kisalanda hakayabo ajoka hafikiri ndogo za Senegal Arabie Saoudite ngabo susi Maroko salamto aba ha Emirati nabonga boduta ukayongi wako mori wenji azali kana ujwaenda mahala walu wako mori wenji heze ngo yazirando wako mori wana wako mori wa hafa pia si babude ya ine mwana hai nabonga ujwaenda ba hanu dia sasa siwa babire makatuo na mndu katuzina katule lepeka yanje hamu kango l'hôpital ya fariki bas izo des hunda zainul abidin ho Tunisie uenda Arabie Saoudite enda balili wayo uko kerende ba hanu kar ngofiro gazali hata waya hata Faransa ngujodo jomsiri ni mahala ni joka yache wallahi kana huja kana uja kangu jofaya bagarjo muya fe baingere jo vito muri watu pirizo ujo ulibakisha ogeya bonga mlindo ni parti kamna ujo uda zena mna ze parti za siasa juwana mjueka kweli banu ngamanzo sambi badeka unafiki ekabanu kweli mbo havoti bo Dr. Salimu parwana nyiho haraka bange bidio azali atike bano mfumo ujao hauka tima biani au kezenti zino abasa waelewa ukawa sisi mazahaba wahimilie magavuroshianu hata magavuroshianu de yatongeza wandu walona kutungunao abage muendro ndongo wacho baza kutao raimba yo embassade ya tweja tomndo raimba biza ndongo za tuze cha wacho ubeza wa mfakuwe sha isufi watoka wandu ume wa disese ya baribasi yabo basi yabo haina tomana wa siasa wanunga mumtundoni wanunga mumnido ndasiyomba kana communauté internationale ya bada ina ndo na parti wachoka bana ndo na parti alafu wake kwa ono wandu wanilia wako mori société civile waudo ajo utende hapo waudo ajo utende ndasiyomba kana rido alona parti walona parti armée arido alona parti alona cha alona cha na mlaweze serevune setabiri sama fitiza nyoka ndo alona parti entiyo ya hoa komori yoti ya wandu na parti entiyo ya hoa komori yoti ya wandu na parti mtasi yodo uta jihada ya na mafiti abuge ni mafundi wa universite na mdoko swa nazioni wao ni wazateno wa baba na mwambia wanahanyukana na mjuheri wa nidenti hatu utomba ya fe utoka ukana mu yake na mu bananga nyina mu na mnamdio hiyo haina utobala mwana hendele pitali akaza sirom ewe kukasoge na problem indinansi wanda kuja magali mtu abakazo sirom eketseda hula mnaija vya hanabo ikaniso sha ngwatuko hani mapesa kwa tujwa magabi osoda ubitao wari hitwa lelo mwana mumjwa hizi abonge watukufu madamana wa siasa ngelazimio mdema vushe haina wandu wa prepare wandu hao wasoma bareni haina fundi mkomori ngari mlindao ni declaration ya hano haina fundi joswaliza elera azali yandao ngabo wandu wa filme ngwa jorambia shana juu ya ukanekerire ngensi hatu mtu amedadunge azali isyo hamba wallahi bila haina fudu jodaza eze twabia o levino firaji no widine dulu mane zengo zilo ya o jodaza pasa katwamba zengo ngeze ndo nayi Allah kerire ngensi hatu arongoa ibateke mukaja muwa hafa ibateke kaja muwa hafa abunge yabo namna masanto balelo namsento mamaudu keba changa njoro ngezensi hatu mtajaba mgwa becha emana mtu uzambale uhitu emana mtu jitoa mafanya hitu emana mtu wana shejia hitu mroha mwambe kana Palestine lelo atejuma mtu mwabwa mwizi ti hale kwa mtu mwabwa mtiswadi ngam mtu mwabwa mtifunge tumu hambapi au ka wei kasi na dini
nyoti pianga mtu wao walimu ne masahidi ne zero ya zilunga izo ndizo nakatari mwambieni abange abo foto talinu nganzo ule mengu pia waonele foto linu bwa tukufu nganzo ule mengu waonele foto linu haina mru nali vehe nali renge yalitarumwezerezo ezentsiza shinyarabu pia waelewe zancho abantu hindi azali l'ennemi d'Allah azali la ilaha illa Allah azali adu wallah mafoto yanu yo utabisha wangono abatita wale foto ya fanona shetani yo utabisha shabu nyinga mjodo one ele foto li partagewa haina mduna lirenge azali l'ennemi d'Allah azali adu wallah le criminel azali haina kati mjo publier mduna li enregistré et alirenge ya rudi ali publier mduna li publier abonge yabo ezindwaji za uka entiatu ri récupérer izo ngamona wanu wafanya mifumo miraru sha wanu waona jeshi waona mapoliticien wabiri muoni wasaidia mifumo miraru basi na wanu wawenchi baho andwaji wadaze wadofirwa no hibase dhahabu wabushitsa wanu waisa wakombo wensi ya hao wanumke wamambuchi mpango ambuda wanu waona ubinadamu waona usilamu waona irumbi nyuma banyi maisilamu ganyi yabo ganyi hama ti hale yabo eji hanyuge joka ukahama njomba miswiri tuo autimisi njomba miswiri ya telefoni ni manamba amazonjeno mbia ndogo abeze ndogo hindi wamtilo la jana shanga mina problem ama mwanzo ni twalake mndu mshahangu nga mwanzo twalake mndu mshahangu ame ewe mwanzo mtwalake urende veza urongo babanu ngamprepare na deheji amba ntina kujua usabeze nogo telefoni nga mwanzo njeni huone bofundi uneleze zenogo niwambie zenogo zanibiri abange video ni hense mndu mshahangu wala mdu hade place jao na ula sheikh amadun tolikola mdu mshana mdola jana ndi amadun tolikola mdu mshana ila jana do dola amba joko lishami amadun mbrent ezajirinde uka tsende abo nzari risterehi atuse ngonto mhure M19 modi ngoni bana chao 19 mtiti ele traho 19 mtiti alafu mtu kutona makutoka urahitwa kendo anzabire hampu ameni ele 19 mtiti mdo mwangalia bukatona va mnaindo ndio ngoyo kana mtu apire ele mnaino mdo fanya mnaino ameda de la bayiru subire ani subira tani bimdu nalola na katane de mtu na mamjo rahitwa ameda banga bodo hejira nzike dije dadu la mbahindu nanti umbuli mbapia zano zirengele alafu wala mze endo heji wala dona halata iwe wala ya jodo heji ya jamparisa wala fundi heji mabrur naze kufanya heji ya kubaliwa bo shekhi waswili naze kufanya heji ya kubaliwa na umra za kubaliwa zonti ya umra zifadili amba heji ndaivi wako ni meyele heji yangu ndashinda nafanya heji ndashinda nafanya umra na katina bwe na jisemi yeno cha mtoshelea mndu mshao amtoshelea na indini wabewa ayi mndu mshao jodo mariti fanya heji ya ina kati mdia ona bushini gutoshelesho kashaho wakomoni tuto wanu wadaza ngwarenda oje eza mbakisha ne wanu wakomori azali ya joho mdendani gujo mdendani je koko yare mwane ne yavese yaba hiziwa yabe wa Almanyi eda yangaliwa o ata yabona hojuwa bala tonde mwana henge aru majarde hula ngono na washingwa fanyozi hazino liso wandu wala koko waya juwa ya ono azungamba eba no yandugu jambe boni mdia suparo swali ya suparo funga tum eba no peboni we ngutsa wendi babo kona tuti utili pashe baba no mbeboni banu mwana vese gawe Almanyi na mbeboni
Haona ndo wangu kufikiri wanunga wewe. Ama ukaa haina hali. Wewe mtu unabeba ni mtu kukusina kuweza kufanya. Amange sikia jizira al-kamar ittihadiyat al-islamiyya wanazali waida atoa ittihadiyat al-islamiyya bwa Komori. Amange abo mimi ntoka hanza njeni mwabieni. Yauka ushababi wa Komore abahanga mniko wa mvinyo na bange movura. Hey ushababi wa Komore ngamjo ujito wallahi. Ngamjo ujito abu shababi wa Komore. Kamjua majitapilia. Hema imamu wa Komore ngamrawa zalika msura Mwenyezi Mungu. Henye kama za kweli zo Mwenyezi Mungu yahamba qul al-haqqu min rabbikum man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Wanzu amini wanzu kakaamini. Ebano kemwamba ende ngama ntodo byafanya ngama ntawo de madije wandu wahise tarabu no fira jido atuka utende wa begar swali ole raka sha tudo hamba basi si karti na mvu like ashe ngama ntodo byende ende swali zele lazim ekatsira nyima fundi azali mruka do twi wandu hamada wanu la tu man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa ke tubidi mdunge mndu weika yao katina banongo ebanunga mtuka mdunga azali eizo azali ambao wa Komori ya ukalelo mu mdunge hindi ha na mnambe senu kwa azali yafanywa Komora mjuka menari mdunge baide ya ritawali na hezenu kwa yarenda upia ngamonao ya ukandogozi control izo Mwenyezi Mungu ajani izo nemia dia irenga gelazimu yo botukufu gelazimu yo haraka rifanye za lazimu haruma surati Taha nikamlawa usoma esura woi mwishie izo Mwenyezi Mungu akahaba mgungu mmononi kujua izo azali yanzu yafanye kujua ze makri nima fundi na mwambe izo Mwenyezi Mungu yamba mwambe wanzu ya dunge wanzu ya tidunge utonza yana lao shaka mnaujwa udaza mrati jabana jadorambia ukana si shatudo hamba ashe kabati amba shanyudo hamba andu pia wabehwa ni warathatul anbiya ngamtu wao zerogo pia Musa hamba uso na bo Firauna kana mvuna hizo pia na rifanye hizo Mwenyezi Mungu ambaye rifanye basi na mtundo wandu walo Komori na mtunde baika ulazimu omwe mfumo uja wa azali ala o asia sana mjuhe o ahedi ni wajuhe babandu azali ngufanywa hena ngoza ukaya lawe shanyide mlo wale mevu Abange abo watukufu haina mduna pareba vuya hahe haina mduna pareba famia hahe uka lelo wakati wanu wajawami لو كان قالوا لن نترك على ما جاءنا من النبي والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى نسيمكو ودوا وكريم دوكي ودوباك ودو يا رومبا ودو تكم رجاي ودو يا رومبا kama twazaliwa yanga miarudi mpotezeni ja Firauna yamba ukana فأتبعهم فرعون بجنوده فخشيهم من اليم ما خشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى كما انتو فرعون مكوموريا ما كميساني لم يزمكم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى وكلوا من طيبات ما رزقناكم يزمكم دوم لسوني دوم نسوني بس يحكوا جايوا لسين دوم يسيزوني ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي
ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Mwenyezi Mungu mufiri yani nyi majeshi ni wandu makausaidia zale kemja toba. Alafu mwambia hivi, wama ajalaka an qaumika ya Musa. Ibanesha abaisene lefichwa indibo Musa ulona hamuno hamba qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Banu kali wazwa ninyi banyideze famiza hatu nyido anzani watu nyido anduza tu kartuanza ruhimili madhalimu marahitwa wezi. هذا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. يدمان يكوا كتير هاوتونغو دابورانتا ورمتاشيني جما جو هوندي واندوبان وكيكوا إليوا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعد. إمي عادين زيران ديفرا كازانا ريسوفينسي هاتو متراوا مدزان. أبنجي واتكوفو nambeze haraka muishie namrejei maridunga rakombo wensi hatuja yamba abantu walaqad qala lahum haruna min qabl ya qaumi inna ma futimtum bihi wa inna rabbakum arrahman fattabi'uni wa ati'u amri qalu lan nabraha alayhi akifin hatta yarja ilayna Musa. Aina katimjo wona mroja wana janguro ngomtelo takaiho kama sio Mwenyezi Mungu mshilia zati. Mwenyezi Mungu aba alla tatabi afa amri qala ya ibn umma la ta'khudh bi lihati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani israila wa lam tarqab qawli qalu wa lam tarqab qawli qala fama atibuka ya samiri qala basirtu ma lam yusir bihi faqabaltu qabdatan min athar ar-rasul fanabattuha wa kadhalika sawalat li nafsi qala fadhhab fa inna laka fil hayat an taqula abange watukufu ngabo miadi wa inna laka maw'idan lan tukhlafa wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan lanqarriqannahu thumma lanasifannahu fil yammi nasfa. Gamjo funanti heze ndongo musaidia wandu wamjodungana nao. Innama ilahukumullahu infomi wanyu Mwenyezi Mungu wa bidi mabudu mumdunga ina janisho ladhi la ilaha illa huwa wasa kulla shay'in ilma. Benuliani pia kadhalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq wa qad ataynaka min ladunna dhikra. Ariyo shele zizani rimwambiani man arada anhu fa innahu yahmil yawm alqiyamati wizra. Enyi wandu modo kontra hizo Mwenyezi Mungu amwambiani kamjo uona yawma yunfakh fi suri wa nahshuru almujrimina ekayivusilo ema fujari ema katili oweti wanu ema dhalimu wanu wajuka uforo hawahebo juoti pia. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوم أجل إبا نوريكا شا إذا سوربريزي جوكا وكايا كم جوان بزينوريكا همبيلو أزو كم جوان بيلو كان زينوريكا همبيلو أزو kabati ujofaye mrubelu kana umfaini ema waziri wao no wedi wao nema director wao na umfaini. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. غموناو نيما ظالم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. اجورندا زema وكاناوريا مبرو kujoka makini. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. Mwambilwa mfasiriziwa mweleziwa ilimreleye mtile mdokati Mwenyezi Mungu au yuhdith lahum dhikra fata'ala Allahu al-malikul haqq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقول رب زدنا علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. Mwambilwa na mswalile rakadha na mfanye jao wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wandu pia ngwamba na mbeze mwende waswali bade ibulisa wazali do anzu ya mwambie nukana na mswalelera ikamtimize mbabiza hazibe informati na fumbile kana nzori kwa bude ezelgo izopia akaujashi yambe kana fawaswasa ilahi shaitani qala ya adam hal adulluka ala shaitani wazali hajango anzu ya mzinga maneni ebo mswalio na kabula mwambao zediwa msufure wonge jusi shomu sizoni Mwenyezi Mungu amwambia ni bahike kamtuzishilia bahunu bahindi
waman arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka e ujounda opposé ya izo namba oba hingu jounda na maisha mema hunu ay maisha mai hun duniani ونحشره يوم القيامة عما يجي كمفومات ومولود القيامة قال ربي المحشرتني عما ينجو بيبان زبر نسوانا لولم فومات أبا قال كذلك دينمنا ي أتتك آياتنا إزورا زامبازي فنشيه إزو يا زامبازي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إذا الغزوزون تكازون يوم يزمك هamba mziranti ngamuwa wandu kamhibia wandu kamtwanza modum sirinelera nyezimku yabandu wende قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى وكذا وangamiziwa wangafikiri kaumu yatukufanya liwa kibahia angamiziwa wala watu kaunua mpinyo basi waangamiziwa wala watu kauvura bange basi waangamiziwa wala watu kaufanya shirki basi waangamiziwa alafu sisi Komori kabatimba ngo yombi itiyo ngafikira ko Mwenyezi Mungu banuka turona tujwa zabani tiyo itwangami hapo na bwe mafudura abidi waone yokana na ribezera zali jasi abantu mafundo wadu abidi waone mambo amuru halaka bi salati wastabiru alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka rizqan rizqi Mwenyezi Mungu ndio rizqi wala aqibatu littaqwa ile ujoridi banro enu jofanya za lazima وقالوا لولا اتنا بآية من ربي اولم تأتهم بينت كم تتمابيل وكم جايلس آية بي ولو ان اهل القرى اهلكناهم بعذاب لكم تعوذ بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع غير رورere ya mtume je karim dung ebo maile ziwa mairo mafundi mairo wandu watu mabiani hizo maishandas basi amba hindi ولولا أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل وانبي كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى أمانجي ababuhe majindu mazetwani na maaulia ushaitani wajua sisi karishila ijazalia hamba sisi karendo ono sisi kartutaba ya sisi karimdio idaraki ndio idaraki no swali rama bo swali zani Mwenyezi Mungu na mtume aula mhojibeni wakango udungu azali ngwabudu azali ne mnariali haungu abudu Mwenyezi Mungu basi lelonga jumainu garjo aina msihiri wala juzi idarikana rugozinji she jumainu garambu wao mafundi wa Komori no anafiki no abudu azali na NSS shao kuna ulo kuna ro mumzinge kujanda waswaliza swalizele rama bo swaliza auke kuswaliza chukuna utoto ndo ambe kana naswali sana ne banga bo hazi nabo mwabianika tupanya hazi mfomosi nfumbiringizo bure bana mtu takanyanyo tipamera mwabia azali kana endeza enda fanye zile raizo zite mfomosi kasina rogo zote ayonga mudomo amaswali kole juma msasanye mwihezele ramanza bani kama mfomosi nfumbiri mwene mwake mndo fanye zo manzao Mwenyezi Mungu juo mnafiki na mndo chibano mwabweza kweli abonke ni wandu wa siasa nyi mlobo ntena nyi mlo ndani ngaromba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azalia tike bana mfumo uja obi idhnillahi alkarim na yengu juu na hiyo reka yengu juu ya ukana ezenti pia waisawa elewa ngamba la mbia daone Rusi ngabana Rusi ngedaba ya ukangu fikiru kana ka Rusi hajabo ngarukanza azali kabana ucha mdumani ujo ni force ranzi azali sis izo nizo azali ya towiyo lewa ndaba lino anambega jali protege ngojo oprotege atandi bwa azali haina wakati ngarjo iseyeri utowero wao bwa azali haina kati ndo ndema yenga ngarjo utowero wao daona wakaribu nawe ya bongo do ambe Rusi na jiani birilie ni renti Faransa au na nibezeni saidi Faransa bangu joni birilie aina utoutana yap kuna uyenshintu banusi bainga karcha huwa wasali wallahi ze famiza hatu wazira hitu wana hatu yote change jo detruise akamwambia ibasije mnaharamu bana balande vachamba kana sikarishira wazali si shatu do hamba shanyu do hamba nda mtume bala kadaba yakaona rumushe jihad na mtume mbekana kartusu alizelera yinu au garifanywa manifestation au gadora mbekana na mchanje informati na mwende mateso ala informati na mtume mufti na mtume wandu wao mbekana haina mna haramu ujoswaliza lera azali anzao ya tuswalizelera Mwenyezi Mungu na dunge azali kazali ngutwawendeza heba bemdujo hezala fudi bana ofira julo yabo ulevi ulo yabo esina julo yabo umdo hitwa ulo yabo wallahi billahi mimi fakhari kati onofundi ya tuparo ambati cha wizo azali ambao lirenge nti hatu yonga ranto lirenge zerifanye zo ngozana zimracha mwanzo yarongo wakati wa hangu cha katurongo wakati wa azali ya unaweze mbizinu obwa kenja mpasha hicho
wallahi bila parce que tijokana wamru kafiri twalibu na Mwenyezi Mungu ndiye anambia ukana inma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada namjuhebo mana mshangu zetuni mana mshatu mana nyuho twa hangari yabo banfumbu ni bese wanawashe waripart Fatima na webo zetuni namjuhe ilikombo wenti ya tubeka kabati mme mdumshe yo uregeze to amana namjuhe mparezile mparelari fwambe kana leonge video ridiselelo ele pobodeza linu ombunu nge video ulale botile lo le chindulini shakarna utokana makandida watanu Dr. Salimu idina to amu metra la rifu ne mashuja ya nyumdo banu enti watu wafumbuli usoda warengwa ne mafahavalu yana kutwambe se famisa se wamvula na ne mawatwani ya ne mashuja wa OTP wanu wafumbuli ni ila kasini yo ebanu dujuma jato chache ya msapanya nyine bana mnaidu sabari na mfanye bana no ruwaga de bavula hawa basa ba owenye azali kwa tu mwanze ze famino wanza ni pia inde bana wadikao habari zenu bana ngamba unabia habari zenu wa community na genet na run wanda uko tukuri para orambia wale mwanae bana wajonza ujopa tasi wa mtu hafu ekamtona kakawati mndu mtujo ngo bana irongoa ekatinde nuhusi ya ma ya mabu ya majamvi na maridi hata wewe se waneje bagufikiri Faransa isailo wakana azali we isi mndu uruma abantu bawe ikabati ujo mushilia azali suwa hakana Union Africaine kaja su ngeneze tizinji kaja zenda aussi indietio ina roi se wajila mwakana wando angamizi Afrika de washenzi wana ze Paul Biya e majindu ema fahavalu yana magavroshi apunge yengu jokango edo za edaone Rusia edaone Marekani bwaza wanikele gashi waniketere wanike ezenogo pia kuna uye shindo bwazali ezedu wazaho wandu wa hafa neze family zobanu uri hudungwe manara udunga re hudungu ngebo munyi baraka bokiki bonyoti peni munajwa ya rombo poshoni mangalize group za hanyu yabo bange lazimwe mfumo ujao azali atike yabo bamono wabushini bo decide watoto wala walimba hindu wa prepare wa azali hata waendeza azali ndo kutoka mumidi bukola katwanzo ila lezenkazo zilo nzuani lezenkazo zilo mali lezenkazo za kazi jabo makazili yashawo ingu jogo anakabati ulona hachana enusia mdanini kwa fikiri yo wenye fahadi simwambia nuka mnaijana muirohe zukiwa fahadi wallahi mnaijana muirohe zukiwa fahadi uo ezerugo yazifanya hatu block ila de manetere ila chojoro mpira wode mnaijana muirohe woi na mwene kama nao mnaijana mstaarabu hashini habiyaza eze baru wane zerugo kwa mndu mstaarabu emichi hatu riulili wa kartina maji kartina mweji kartina baragoro loniyo wanatu watola mhazini pia wadimizo haya alefu mjemketi mdu abadini yenge gutona kange chukona ndogo za kinaramu zodi zora kazari mabieni amuge yabo emiadi hatu da sinyani wandu wa siasa msido amba community international wao hujao uzita party au uzita party na ngofikiri kana wako muri pia wao nao ina mnahida ili yao haina mreu nao mimi ngamino waikoni shasido wa Messi ngamino mitamiudi todo wa Messi ngamino wenye fahadi ngamino wenye Aiman ngamino wenye mtu wenye Salimu wenye Bapali au pia kwa wanidi yao wandu ulao wandu wafungwa na muri wa daidi yao wandu dauna singa sino wa Komori singa sino wa Komori zelizira kazari mwambieni ahongea abo haina mndu bo watukufu mlo banu na pare famia haina parwanza ni wahe ya ukange lazimio lero ngari azalinge bideleza banu mfumo uchao ele baba lanti olakaza shindo honda banu watalia ukamnyezi Mungu yo ukadaena wandu wale warume haki Zuni zona kanzari mwambia Mwenyezi Mungu jori nikeza khaira kama wabente na likiharu mezedua hasbunallahu wa ni'mal wakil Mwenyezi Mungu na kurubisho umangamio wazali Mwenyezi Mungu na ngamizo wanafiki wanu Mwenyezi Mungu na towenti ya hatu omihono nimwe owezi unu wafira jino wale vino wedi ne makatili yanu Allahumma amina ejumage iswali wawe elera ya do swaliwa izo zona kanzari mwambieni ele fotolinu haina mduna di renge haraka ya lipartage watukufu haina mduna renge fotolinu haraka ya lipartage ili wanaharamu wanu wajue ya uka paka ne mahala rakaza banu na lirengi ya lipiblia ya lipartage le fotolinu ilanzi ya ukana azali l'ennemi d'Allah azali adu wallah azali le criminel mduna li enregistre ya rudia lipartage wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa lafa minkum nizimu chorini keza khair kanga baza nyumeninga njoma bializo wa shukran